Tuzandise muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ibintu bikomeje gukomera, aho igisirikare cy'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kiri gushinja u Rwanda kugaba ibitero ku kibuga cy'indege cya Kisangani. Ibi byifashe bite rero? Tugiye kugaruka kuri iyi nkuru uko yakabaye, ndetse tunagaruke ku makuru agezweho muri Minembwe, aho FARDC imaze iminsi irwanira kwigarurira Minembwe, ubirimo twirwaneho. Nihuse cyane rero, reka tujye muri iyi nkuru yose uko yakabaye ijyanye n'ikibuga cy'indege cya Kisangani. Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yashinje u Rwanda n'umutwe wa AFC M23 kuba aribo bari inyuma y'ibitero bya drone biheruka kugabwa ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Kisangani giherereye mu ntara ya Chopo. Ni mu ijoro ryo kuwa gatandatu tariki 31 Mutarama rishyira ku cyumweru tariki ya 2 Gashyantare nibwo ikibuga cy'indege cya Bangoka giherereye mu birometero 17 uvuye mu mujyi wa Kisangani cyarashweho na za drone. Ubuyobozi bw'intara ya Chopo mu itangazo bwasohoye bwavuze ko izo drone zari zitwaye amasasu adasanzwe agizwe n'uduce twinshi twandi masasu. Iryo tangazo rigaragaza ko ibyo bitero byagabwe n'u Rwanda hamwe n'abafatanyabikorwa barwo ba AFC M23, rikagaragaza nk'igikorwa cyangwa rikigaragaza n'igikorwa cy'ubugome kidafite ubutabera kandi gikomeje kigambiriye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Itangazo rikomeza rivuga ko kubera ubushobozi n'ubunyamwuga bw'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC n'abafatanyabikorwa bazo mu by'umutekano, drones 8 zashoboye guhanurwa mbere yo kugera ku ntego. Ubuyobozi bwa Chopo bwunzemo ko nta muntu wapfuye cyangwa uwakomeretse kandi ko nta bihambaye biriya bitero byangije. Ku bwa Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, biriya bitero ngo birerekana nanone ubushake bw'u Rwanda bwo gushidikanya no gutesha agaciro amasezerano y'amahoro yasinyiwe i Washington DC. Ntacyo ubuyobozi bw'u Rwanda buratangaza kuri ibi birego bishya. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yunzemo ko mu guhangana na biriya bitero isaba umuryango mpuzamahanga kurenga amagambo yo kwamagana gusa, ugafata ingamba zifatika kandi zikumira hagamijwe guhagarika igitero kimaze imyaka irenga 30 no gutuma ingabo z'amahanga n'abafasha bava mu bice bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byigaruriwe. Kinshasa yasabye abanyekongo baturiye ikibuga cy'indege cya Kisangani bari batangiye guhunga kubera ubwoba gusubira mu ngo zabo, kuko nta mpamvu ikwiye yatuma bahunga ihari. Ngira ngo rero murabyiyumvira neza cyane ibyabereye Bangoka, aho ni muri Kisangani, ikibuga cy'indege cya Kisangani mu ntara ya Chopo, aho bavuga ko AFC M23 ndetse n'ingabo z'u Rwanda bagabyeyo ibitero bya drones, ariko byaje kuba neutralized cyangwa izo ndege za drones, izo ndege zitagira abapilote za drones zigera ku 8 ngo zahise zihanurwa nk'uko babivuga ngo zitaragera ku ntego. Tuvuye aho rero, reka twerekeze mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, aho FARDC ivuga ko imaze iminsi 5 irwanira kongera gufata Minembwe. Ariko mbere y'uko tujya kuri iyi nkuru ya FARDC, hari amakuru y'incamugongo ku gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hari ifoto ikomeje kugenda ikwirakwizwa igaragaza umusirikare wa FARDC ukoresha drones zimaze iminsi zibangamira abanyamurenge, aho ngo yamaje kwishwa. Ngo uyu musirikare rero akaba yakoreshaga za drones zarasaga abanyamurenge hariya mu Minembwe, bikavuga ko yari yaratojwe n'abacancuro, ariko kuri uyu mwanya ntabwo agihumeka umwuka w'abazima. Intare zihagaze neza kandi twabashije gusubiza umwanzi mu birindiro bye, ubutaha no gukubita ubabaza tukagera Uvira.
watangaje aya makuru yitwa Mutesi RD Congo. Dukomeje cyane ku bijyanye n'ibitero n'ubundi bya FARDC binajyana n'uyu musirikare wamaze kuba neutralized, ntawe warashwe amaze gupfa, aho yakoreshaga drones agace ka Minembwe gaherereye muri territoire ya Minembwe mu misozi miremire, gaherereye mu misozi miremire yo muri territoire ya Fizi, mu babare nagari territoire ya Minembwe ni muri territoire ya Fizi muri Kivu y'Amajyepfo, kamaze iminsi karabaye isibaniro kubera imirwano ikaze ihabera hagati y'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC zishyigikiwe na Wazalendo n'abarwanyi b'umutwe wa Twirwaneho wiganjemo abanyekongo abanyamurenge bamaze igihe bibasirwa n'ibitero bya FARDC, nk'uko byatangajwe n'umuvugizi wa Operation Sokola muri Kivu y'Amajyepfo, Suryetona Mbuyi Ligan. Igisirikare cya leta kimaze iminsi 5 kirwanira kongera kwigarurira Minembwe, bafata nk'indiri ya Twirwaneho n'abafatanyabikorwa bayo. Imirwano iragenda neza hagati yacu, ingabo za leta hamwe n'inyeshyamba za M23 AFC zifatanyije n'imitwe ya Twirwaneho, Gumino na Red Tabara. Ahantu hanyuma ni Minembwe. Aka gace nikamara kuzengurukwa, ibindi bikorwa bishobora gutegurwa. Umwanzi arimo gutakaza abantu, twateye igihombo kinini nk'ejo aho twishe abarwanyi 35. Uyu ni Suryetona Mbuyi Ligan avugana na Radio Okapi nk'uko mu mwiyumviye. Uyu Suryetona Mbuyi Ligan yijeje ko FARDC irinze umutekano w'abasivile batuye mu turere twibasiwe n'imirwano. Ati kubera uko gutakaza barimo gutera ibisasu mu buryo butarobanuye mu mujyi no mu midugudu aho abaturage baherereye, ariko twe ingabo za leta ntabwo turwanira muri utwo turere, turinda abaturage. Biravuga ko bamwe mu bantu bakomeye muri Minembwe basabye byihutirwa urubyiruko rwo muri ako karere kwitandukanya n'inyeshyamba no kugira uruhare mu kugarura amahoro mu karere. Ngira ngo rero nk'uko mu byiyumvira muri Minembwe ibintu bikomeje gukomera mu buryo budasanzwe, aho FARDC yamaze gutangiza ibitero bishyashya byo kwigarurira iyi Minembwe. Ubu ngubu igenzurwa na Twirwaneho ibarizwa muri Alliance Fleuve Congo. Ibi mu gihe biri kuba, ngira ngo murabizi neza ko hari abaturage benshi b'Abakongomani bahungiye mu gihugu cy'u Burundi ubwo AFC M23 yafataga umujyi wa Uvira. Amakuru ababaje aturuka mu gihugu cy'u Burundi nuko abanyekongo bahungiyeyo bakomeje gupfa urusorongo. Ibibazo by'ubutabazi mu nkambi y'impunzi ya Busuma mu ntara ya Buhumuza mu burasirazuba bw'u Burundi bigeze ku rwego rukomeye. Amakuru aturuka muri ako gace avuga ko impunzi 22 z'abanyekongo zapfuye ku munsi umwe ku wa gatanu itariki ya 30 Mutarama 2026. Abenshi mu bapfuye n'abana, abagore n'abasaza. Izi mfu ziyongera ku mubare usanzwe uteye ubwoba. Amakuru avuga ko kuva inkambi yafungurwa impunzi 426 zimaze gupfira i Busuma. Impunzi ahanini zituruka mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zibayeho mu buzima bubi cyane, ibura ry'ibiryo, ibura ry'amazi no kunywa, ibura ry'amazi yo kunywa meza, kutabona ubuvuzi buhagije hamwe n'indwara ziterwa n'umwanda ni bimwe mu bitera izi mfu. Impunzi y'umunyekongo utarifuje ko amazina ye amenyekana yabwiye SOS Media Burundi dukesha inkuru uko iki kibazo giteye. Ati twaje hano kugira ngo dutabara ubuzima bwacu, ariko uyu munsi turapfa buhoro buhoro. Abana n'abasaza nibo bambere babigenderamo. Buri gitondo turabyuka dutinya ko umuturanyi yapfuye, nijoro dushyingura abantu buri munsi. Izi mpunzi zahunze intambara mu mujyi no mu midugudu myinshi yo mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo mu burasirazuba bwa Kongo nyuma y'imirwano yabaye mu Kuza 2025 hagati y'inyeshyamba za M23 n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC zari zishyigikiwe n'imitwe yitwara gisirikare ya Wazalendo, FDL ndetse n'igisoda cy'u Burundi. Ayo namwe mu makuru yaragezweho muri aya masaha. Mukomeze mwane nanjye hano kuri Pilot News TV, aho ndakomeza kugenda bagezaho amakuru menshi atandukanye. Ndabakunda cyane, muri aba gaciro.